Uzibize ngokhukhula ngoqo umthandeni ke-SK ke lapha ke udume kakhulu ke kuma Red Nation noma ke kwezase Woolies ke nakubathandi bonke bomculo kaMaskandi. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelele la kusiqiniseko SA Media abaqala ukusijwayela likhasi ke ngithi sanibona ngakho uqinisele button ka subscribe ke liphinde nilike ke lama video. Bafowethu injalo ke indaba uzifanise nendidana umthandeni SK ke kulamalanga njengoba sibona ukuthi ke la hamba khona ke abantu bayamjabulela. Nazi ke izindaba noma ke izibongo zendidana ayibhale phansi ke ekhasini lakhe. Ubhale kanje uthe uyindidane evamise ukudida abantu abaningi ke umphosi wethambo ke leqe zonke ezinje amaqede zemkhonkothi wasethi ke #ke lapha ke ukhukhula ngoqo. Siyazi ke bafowethu ukuthi ukhukhula ngoqo ke kwakumtshengiseni ngomfoka agcwensa ngensizwa ke seyalala ke ngokuthula ke yasemsinga eyayithi mifika phakathi kwabantu ke ihambe nakho konke ihambe nabalandeli ke usale kushubile emva kwabanye abaculi noma ke abanye abaculi bazongena ke emva kwayo. Umthandeni ke usifanise ke nalesilomo ke sikaMaskandi besingaconsi phansi ke eminyakeni ke eyedlula ke lapha ke okwakungumtshengiseni ke umfoka agcwensa ke lapha ke umthandeni ke uthi ke naye ke ufana nse naye ke umtshengiseni ke kulamalanga. Lenkulumo ngiyithathela lapha ke ekutheni ke azibize ke ngokhukhula ngoqo aphinde ke abhale ke izibongo zendidane ke lapha ke ngaphansi ke kwekhasi lakhe ke la wa Facebook. Abantu abaningi ke bafowethu ke sibonile ke jabulela ke left and right ke singabala ko Newcastle ke sibane nakweminye imicimbi ke yasehambile so Newcastle ke elokho ihamba nje uduke lapha ke bayamjabulela abantu futhi ke bayamthakasela kakhulu. Lokho kudaleke ukuthi ke agcine ke esizibiza ke ngokhukhula ngoqo ngoba lapha afika khona ke abalandeli ke bathi mbo uyena ke lapha ke uma ke singabuyela kancane ke sithinta indaba kakhukhula ngoqo ke siyazi ukuthi umtshengiseni ke la wayifika khona kwakuba mnyama yonke into kwakuba namaphoyisa kube nemigwaqo evaleka ngoba indidane yayithi mifikile ke kube mnyama ngampela esizweni ke ikakhulukazi ke kubathandi bomculo wayo ke ngoba yayinabalandeli abaningi umhlaba wonke indidane. Umthandeni ke usifanise naleso silomo. Ngiyazi abaningi mhlawumbe ke umtshengiseni ke abanalo ulwazi lakhe ke kodwa ke ngithe anginithi thasi bafowethu ke ningakhohlwa ke ukucomment ke nilike ke lama post noma ke lezi story ke sinenzela zona bafowethu ke siphinde ke sidibane kwezinye.